Agent 5 Pro! Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapauluan. Agent 5 Pro! Surutak itinalimod day tawan, apaman niya grubat. Di kagkaraw tita, lalaki! Agdatao itinaputak. Idi sumiti dagati armas ma. Awan armas ko! Imposible! Iruan mo tinsal likad mong armas mo. Idi sumiti daga. Imbagak lang Rodel! Awan armas ko! Natangkan ti ulo ma. Nagkari mo day tataon. Ikan ka iti sapsapulam, apaman ang makasidig ka. Asiya! Daytoy fight! Patayin ka! Ha! Delikado dito ah! Asino ka? Andiyan taramidan ko eh. Ah! Agandaran di Van. Makigasang-gasa takol! Batag to paltog ka! Masapul ang masurutak di Van. Hay! Nasino ka? Agsumli ka! Diyos kayo! Palpaltugan ako! Lakay, papanantayo ka no. Iti manen sa bali nga ili. Saan ang matagtagar idagiti kakaduata? Bayam latay da. Kastoy tayo kadilatan. Di kan sumanao. Di kitimbagakan kay dirabi iti panunutam. Lakay. Turad di pakinagam ti kasapulan tayo. Iti kasta, maipatumpal tayo dagiti plano tayo. Kasano ang maipatumpal tayo? Nakilukan dagiti kanayon ang magsipsipot kada tayo. Di mo ka dinadlaw ti kotse iti malikudan tayo. Ha? Itaipay anadlaw ko asursurutin na tayo. Barang makatulong ka na tayo. No asino man tinaglugan iti dayta a kotse. Kaslada tayo matgayam ti sursurutan dayta akot, Jay. Shhh! Ang mga nagdakadag iti gwardya. Sapay ko ma. Tamatulungan na tayo dayta. Ingam. Anya ti aramidang lakay. Positive! Adang nakakita ka da Mr. kan Mrs. Di Diyos. Adata ka ita, iitindaan ti Ilia San Vicente. Makikoordinate tayo, iti istasyon ti pulisya ijay. Taintay iyawin ita. Well, Chef! Kunaklano, pinanawan akon, Lodibina. Ha? Agrubot ka. Agpasyerta iti tsindaan da iti nga ili. Aldaw ti tsindagayam ditoy. Interior dito nga ili. Anya tinangayatam dito ang pagnaidan. Saan ta nagbayag ditoy? Promise. Agsublita iti San Miguel. Apaman ang makabayad dagiti nakautang kanyak ditoy. Anya? Kasano nga da nakautang kan ka ditoy? Asino da? Basta. Mana? Agrubot kan, ha? Sige, oray nagtagsukatak. Agan ano sak. Amok nga ado ti matulunga. Babaen ti pampanunutet nga ramidan. Bakit? Napasublihanak iti uyang anak haro. Kasano daytan? Awan apulos ti kwartatan. Bayamon ta check up dita bakit? Iti daytoy nga edad ko. Saanan na nasakit tinakam dagiti agpasina. Samay sa awan mo tantay anak ta. Apay, inaklon mo, ti saan tayon apa nakikita ka, Danelia. Naklon mo na amatay ta, adita man lang nakapagkidaw iti pamakawan kadwana. Nakapsot akong bakat. Lakay.
Agyaman na kabsat. Agyaman na. Lakaya. Agsasarunon dagiti manglimos kadata. Sapay ko mga rin tadakal ti maurnong ta ita. Kan saan to ko mga alaen amin day dyan Lucero. Awanan. Ang mga musan ko matlakaban daglibas akas itimbang mga. Bakit? Kasla agkiam-kiamatan ti panagkita ka. Lakaya. Talagang asan ta na makita kung makasarita ti anak ta asali. Basol tabot lang. Lakaya. Basol ta ti kasto anak banagan ta. Data tinang sapol iti kastoy anak banagan ta. Bakit? Oray anyat ibagbaga ita dagiti pulis. Sumurotak iti papalam. Ngamdya kun ipakaamo kadakwada. Anya? Juan Leonardo. Tano ibagak a sumurotak. Didak matlaan nugutan. Iso akasayaatan ng ti kastoy. Pagluganam nga ron. Ado ti maarkila. Agkita tantulaangan ijay San Vicente, Mr. Falcon. Amo. Oray ni Leonardo kat di na kayat amapanak ijay. Ngam oray anyat ibagbagada. Siyak amismo ti mangispal kada papangkan mamang iti sa dinuman nga ayan da ita. Inak kumita iti arkila ag alugan di ta paradaan. Basit nga ili daytoy, ngam nadalos ti aglawlaw. Ken karin renovate da ti munisipyo da. Lucero, kumano ka natin. Mapantan iti sa bali a pagpasyaran. Naglit ka na nauma? Nakpulot ti darang ti init. Anyat sirbita payong mo. Oreg payo nga. Tanagbara mo ti malangab nga angin. Mapantan iti sa bali a lugar. O sige, mapantalangan ni Jechendaan. Nasaysaya at pay. Ay, agyaman na. Ado tin tao ijay. Yaw awan kong tanda dyan. Tapno matulungak dagiti kalugar ka senior citizen. Asidag lang dito ti Jechendaan. Magmagnatalangan? Wina, kabalam? Sige. Diyos ko. Sapay ko matamakit na namin sa aligang tataamante. Kastamot dagiti daddo mga kalugarak. Tulungan kita. Tapno makarukat kami itikot dagiti atagtamo. Oh, apay adi ka agtagarin. Masikuranak namin. Kan, adda pang panunutak. Sika talaga. Oh, di tanti Jechendaan. Asidagtan. Lakaya. Agring ka na. Mainitan ka di tanak kulubang. Ay, nabangaran at basay titipan na kairitip ko. Abang! Bawang! Nelia, anak ko! Anyan wala na yun. Pinanda kayo dito nagpapalamang. Anak, masakit na papang mo. Ipanta ko maidya ospital. Wan mabang. Ipan kayo yung hospital. Tauray na kayo. At dalakit di man sa gubanit yun. Nang di yung lamarik na. Iso ana sa isaya at nagpakita kayo iti doktor. Sakbay ako maro. Divina. Manang Nelia, pumanaw kayo dito eh. Itan. Pero Divina, basta pumanaw kayo, darasin niyo. Sige, ikarigatam ti tumakdar lakay. Di rumbag ang makita na tapay ni Lucero dito oy. Di na kayo makita ni Lucero pumanaw. Kaputa makumikom ita ni Jabilyaran. Di na amo asinapol kayo. Iso adi namat amo nga daak ita dito ayan niyo. Nelia, Mr. Falcon, darasin niyo. Unaan niyo ti panagsubli ni Lucero dito tsindaan. ayan ti bagbagam a Lucero. Iti Bilyaran. Sige, da kayo latan ti pumanaw adagos dito.
Mapana kita yan ti pagbagam nga agnagan ti Lucero. Aganad kayo, sir. Ada armos tayo chay. Sumurutakan ka. Saanan nila? Dagiti dadakkel mo ti si Kaswan. Tulungan ka nga ng niya. Kumbot kayo kanyak na nasali. Papang, asibayan kayo. Pumanaw tayo dito tiyandaan. Winas nga, ministro. Nakadiskitar tayo ti dakilagatan. Iti panangabak yung kadagijay asiga abilyador. Kukwa mo amin anay pusta. Nairanran na lang dayjay, Ingo. Mala, mapandayon ijayan ni Ludivina. Ito yung katamo kapag kasarakan may ka, Lucero. Ha? Te hepe ti pulisya ijay di San Vicente. Ministro, ay natirami din tayo. Makamu kayo ni ti pagpagiyok! Ministro! Uray na! Yo, tigim na katuloy! Alonso! Pusasa mo! Napatan na ng basol na! Kapay kanyang libas na! Saan lasya titiliwan nyo? Tibangon mo na eh! Isa tatadakas mo nyo! Oh my God! Darasol! Apay, Lucero! Apay! Umanaw tan dito eh! Ay, ibatan na! Saan na kasumulot kan ka, Lucero? Aniya! Ibatan tima ka! Ludivina! Kadwa ka apumanaw dito eh. Saan? Saan nakasumurot kan ka? Kan awanan ti marami dam, Lucero. Ha? Apay? Anya? Ha? Napalawlawan tayo ti pulis? Saan ka na makalibas, Lucero, sa tornino? Natiliwan, dagiti kakadwa. Aniya! Lucero, sumuko kan. Amudan ti kinadakas mo. Kawan basol ko! Saan ang adakas ataw? Sumuko ka, ministro! Ha? Ingo! Ito sa sandaron! Inaristar da! Masapo na maaristar da ka man! Maibalog tayo kadagiti kakadwa tayo anak tilimutan! Saan? Hello? Aristarin nyo dito tao! Ado tisong bata na nagbasula na iti bata na tao! Yo! Saan? Saan na kapusasan? Ka nagreklamo! No di mo kaya ti masagtan! Awan basol ko! Ladingitat, Lucero. Oh. Ngamday tatirumban kan ka. Aba kasama tanti magbagam, Ludivina. Siya tinangitip iti amin yang aramidin nyo. Oh. Siya tinangipakamu kadagiti puliski. Iti nagpaknyan nyo. Aniya! Pudno ti kinunana. Isungag pulukan. Ado ti inalilaw mo ataw. Ta sino kamit amang ibagay ti kasta kanyak? Maisaak amang isaksakit kadagiti mayroruman. Dagiti malukloko. Wenno biktima dagiti managdakdakis akas kada kayo. Aniya! Kamod jaran na. Naripot tayo matlang dagito yung manangan lilaw. Katagyaman kami unay kan ka. Agent 5 for all. Ha? Agent 5 for all? Sika ni Agent 5 for all? Hepe, da kayon ti makam mo kadakwada. Nasken, asong batang dati nagpasulan da. Ditan gagayem tinaggibusan ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapauluan. Agent 5 for all. Nagparangan dagiti artista tayo iti radyo akas kada. Mary Jane Castro, Lady Astudillo Aquino, Virgie Batlay, Isagani Bolyeser, Juna Ributaso, ken Glenn Binawe. Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino, ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.